ಹಜ್ಜುಗೆ ಮತ್ತು ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕುರ್ಮದಿ ರಾಜ್ಯಂ ಆಸ್ತಿಬೆ ಹಜ್ವರಿ ಮಿಹಾರ್ವಣಿ ಅಳುಕಂ ಅದಾ ಕೊನ್ನಿ ಮಾಫ ಹಜ್ವರಿ ಮೆವಗತು ಮಕ್ಕಾ ಅದಿ ಮದೀನಾ ಅಗ ಮಿಹುಡಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಂತನ ಜಿಯಾರ ಕುರುಂಗೆ ದತುರ್ತ ಕುರಮಂ ಅಣ್ಣೈರುಗ ಮಿಯದು ಮಿವಣಿ ಹಜ್ವರಿಂಗೆ ಫುರತಮ ಫ್ಲೈಟು ಹಜ್ವರಿಂಗ್ ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮಿಹುಡಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಂತನ ಜಿಯಾರ ಕೊಫ ege terega arme fudata me diyai sawru farwada me himene sarhaddan adi arafatu bima mustalifa adi minaye bes arme me datul koffa me etan balaluma datul koffa me wani afa kodave me arme tibe hotelun fudatamanu sawru farwada me hori kana diyai bahuka gaganaka baga deren hayru me hedavi sawru farwada ki armenge muslimun awara poda gulfo e tanen ei එතනුග සවරු පරබදාග මෙහුණ හොහලකි කෙත රසූලා මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හිජ්ර වඩාගෙන නෙවීරුග මඩුකුරේ දීතන් අතලෙක් ෆාන් වණි එතනුග ආතින් දුවස් වන්දෙන් මඩුකුර පාපා සවරු පරබද ෆහු අල්මෙන් දෙන් ziyaare kuri arafat biman almen dia iruga hasabotega hajjun hoge nuwana dosnata arafat duha mulin tafat manzar almen nan etanu me fenigen diyai arafat duahu mi hajju verin etanuga mi dua kurma zikur kurumka wagutan hedu kuramon dia iruga mi almen nan etan mulin tafat ka fenigen diyai ama esarhadda balali iruga bay mihun vifari kurumge kantata kuriya gendiya adi mi arafat bim balalu man asti bim mihun me setanu almen nan fenigen dia arafat bimuga mihunna mi farubada matiga gina baykuti manzar menna fenigen dia den almen etanuga me tibiruga arafat bimuga kagenaka meda hisab ga almen dibihin me setanu gosa balalun di fursat ne digen dia mi giturun almen nan duahu arafat bimuga tent takegga mi hun tibe manzar me fenigen dia yehenna mas me dalmen gos baladiru ge tent tam egumga masakketa kuramadia baysarat kontat tan nakafa veni den efa almen nan mi arafat bimuga almen bahuga datur kuramandiya mina adi muzdalifa ga almen datur kuramandiya eruga etantam balalunge fursat bigendiya asagote almen mi muzdalifa di mi hajju ga alukan ada kurumge tere muzdalifa almen diya reganuge wagutama bumayikiga eha bodan e manzaru reganuge wagutta sifanu ekam ga vinamas miyadu almen nan e sarhadda gosa mi balalunge fursat mi bigendiya den mi daturuge terein almen makka ge mi ziyaratuge terein dibe hajwarin nan ituru umraye kurumge fursatu aju cooperation pahikoti fabawe enkama bumayaki ga hotela omge kurin almen mi umraage alukon ada kuram beenuma farataka mi gatu mi ganegen almen hotelan as mi den hajwarin umra kurumge fursatu mi oti makai mafiga hamid